Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar achir tu silin sang puya Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan Assam nenar buana thlengkara mi puite inrem chem taka khosaturin angen tukina COVID-19 test result hriat thara shikai zasari somsari pali Mizoram mu chu ani nimin khan Manipura COVID-19 shikai sangkhat mu chu ani Sarkar lai pichuan medicine and dental course OBC tan seat zasom ni pasari le economically weaker section tan zasom hausakani wasoi Sarkar lai puina thona kumsom paretin chunglam COVID-19 shidan apek me ka ngai thatu te shidan na lavek turin kan ngen chawa COVID-19 laka invena la malo in thada lo ula ina tomtlatin tulto palochon pon chuak lo ula mai tomna vuwa midang hnai lo kudle mai ti file shidan na lak te lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 ka inhoi hriat du nei chuan rampum huap helpline number 0112397846 le 1075 ba ka Mizoram tan 102 te biak po thei reng ani tuna chuan chanchin thar lo ngai thak chhun zomang u Assam nena tun hmairam ri boina thlenga wangin nitin mamo chok lu na kong puyaral muang ri lova chu wangin Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan nimin khan thu siamin mi puite inren chem taka khosari turin angen Mizoram Sarkar chu mi puini tin mamo tuyal theile erong bola gas chu thenam state dang atanga choklu tumin chaktaka malak mek ani atia amairo chu niang nar taka state in achoklu thin zat ang tun tin huna phari lowa bu fai choklu na ber rel kongpo Assam ram chunga ti chiat ani boka wangin hun rei vak lo chu bu fai thlen hun po afan deuri don niarin ani a chung tin te thei topa in ran chem theu tu le mamo bak chuang liam chebrelo turin Mizoram mi puite department chunang ngen ani COVID-19 shipyo wangin Mizoram in kho khirna khauta ka kalpui meka sarkar en kai shuna zulzuin supply department chun nitin mamo tele thilpoi mo bi ka department dor du te tan ruam manna siam ani Nimin Khan Deputy Chief Minister Puton Loya Hovin Department of Information and Public Relations Minister Pulal Rotkimale Phailam chanchin bule TV athok mizo journalist chu Mizoram pona thudik pon chuale thedar chungchanga kalphung thajok ngai tu in apisa anthukoma Puton Loya chuan state pon media sang ten thil thandan diktak an hriat chiana an thedar thene turamman ra poimo ber chu national media correspondent te anni ati Mizoram dikna le thiam chana chu state chunga hriat ringot atok lova khovel hriata aw chho pu nga ya ti a tunang boruak chau lova hunpa nga ya po warle zuala national news le Mizoram men alan tam theinan chanlak atula chumia tan chon rotna te siam turin chanchin bumite angen ani Deputy Chief Minister Puton we chuan sarkarin boundary committee adin chu voinhian anthu hodon ti soya chanchin bumite zona changin Puton we chuan neda MNF antelna chuan Mizoram tan tha an thona adalo thu soya ele bar runlak luna kong chu Assam lam chuan dangma se Mizoram tan mang an tur om lo thu soin kachar lama sumdong tam tak te po Mizoram sumringa eizong an awangin kong dan cha kha an mani tan po hlona ani thu soibok DIPR Minister Pulal Rotkima chuan Mizoram le Assam inrina boina thlengme ka media lama inbeina na satakin athlengani atia national media thok Mizo journalist chu anma chuan ti soin taimatak le wartaka Mizoram din hun diktak puangjar turena fuyani meeting a hian Mizoram pon media sang thok Mizo journalist te antel kim hlea Rajya Sabha MP Hlui Pulal Minglena po atel ani Mizoram COVID-19 shikai mi zasari somsari pali mu chu tharani a sample test zong zat sangrok zasari som ko panga zinga za som pakhat point pathum pakwa in hrian kai ani tundin huna mishing sang khat zela positive mu chu to za thi somthum pali akai chawa mishing noi khat zela covid awanga nuna chan to hi som pathum matlingani Nimin Khan ZMC RT-PCR laboratory sample test zinga COVID-19 positive za somruk pathum an oma Trunat laboratory sample test zinga COVID-19 positive somthum pangan oma rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chuathar zanga somseri paruk anom thungani tundin huna hrive enkol lai mek singkhat sangkhat zare somruk pahnian ni a akai to zong zat singthum sangsari za somseri pakhat ani a singhi sanga za somruk panga enkol damani to athi puizat hi za somli pakhat antling ani Aizol Municipal Corporation huam chung veng then khata COVID-19 chikai zon chwa be pui thak chunzomani a test zong sangli somjinga positive za somni pakhatan oma positive za thi za pathum point bel pakhat atlingani khadla sauta
sang khat somni pali test jinga pasarian positive a chaltlang le livenga zasari somni pasari test ani a positive sompali mu chuani a eden thara zasari somni product test ani a positive somthum mu chuani a zuang tuya test sunzom na mi zakwa somret pathum test jinga positive somthum panga mu chuani a loi puya po test sunzom ni in mi zanga somthum test jinga positive somthum panga mu ani Governor Dr. Haribabu Kambampati Mizoram University Chief Rector ni Bokchuan Nimin Khan Ras Bhavana Pro Vice Chancellor Professor J.K. Patnaik le Registrar Professor Lalundang ate akoma MZU ho tu te chuan Governor Kambampati chu Mizoram University dinani dante mason na le hlotlena ba ka machop ommek te an soipuya hun relo te chungin Mizoram University chu India ram chunga University hriat hlober jingamiani thute tuna hian Chimlam Bialtan Southern Campus MZU din tu ramzau tak Mizoram Sarkar na pek to thute po an soi ani Governor Kambampati chuan ezon atana tlak thiam na tangkai tak tak zirnaram hoizonga professional course sang skill development lamte ba ka hotel and hospitality management lamate MZU chu tana sau turina cha a marchak thlai te chu an taima hle ni a hria thute India ram hun sang hotel lian puipuya te company lian tak tak ate po marchak thlai tam tak an tho thule an taima ka wanga a chhor tu te point an du thua soya company te chuan mi taima le na thiam an du a Mizorama po chu tiang mi kan ser chhuat chuan kanom na mun hlat lam ngai to lovin company tam takin campus interview ron ne in chu im kan thalai te anon thlem chok don ani ati Mizoram Sarkar le MZU tho hun zara lunglei mi puiten ramzau tak Southern Campus din atana an pe chu fakumati thua soya University ramte chu phal taka pek ani angin a petu ten aramri hunga ngai huna po thataka MZU an tho puya be sei ti asoya Southern Campus MZU a puitlin thuai the nan Central Sarkar po ador don ti asoi bok ani Nithum o Mara Autonomous District Council Furthut Khom Chunimin Khan Deputy Chairman Puke Pornia chuan tiamchin omlovina ti top Sason chung hian MDC hlui puje rona suna hun manani a zona je ka chanchi unstart question pathum chana chu house dokana da ani a member te zona ka chanchi start question somni pathum chana ni pok official bill pasari podu jinga prok chulung rol taka pasani a MDC session top ni a hian member somni pariata somni pali antela tuntum session hi district administrator hriat puinale SOP le social distancing zom chunga nei ani chanchin thar hi all India radio aizolo tanga puan ani Nimin Khan Manipura COVID-19 shikai sang khat mu chu ani sample test zong hi sangruk zaruk somnga panga ani a Nimin ve khan shria wangin mi som pakhatan thia ti hian shria wanga thi hi sangkha zanga somni pakhatan tling to hati lai hian shrive en koldam zariat somli pakhatan omle a shrive en koldam to zong hi singriat sangli le zali pariat antlinga he hi za zela somret pasari point pakhat pasari ani a shrive en kol mek singkhan zariat somko panga an oma tondin muna vaccine hi dos no som pani sing sari sanga le za somnga pali pek to ani sarkar lai pui chuan medicine and dental course a OBC tan seat za somni pasri le economically weaker section tan za som hausakani thua soi Union Health Ministry chon headquarters scheme tharawang hian kumtin OBC sakha zanga borvelin MBBS anjir theidona sang hi zanga velin post graduation anjir theidon boka heba ka hian economically weaker section zanga somnga velin kumtin MBBS anjir theidon ba ka sangkhat velin post graduation anjir thei pha don ani ati Union Ministry soidanin Prime Minister Narendra Modi chon he malak na hi chaktaka ti hlotlena ni theinan tun thani somni paruka inmu khoma khan sarkar hotu te alo hriat tir to ani sarkar la puchon Kerala state COVID-19 shileng aziom hle thelo wangin mi paruk omna ti matir he team hi Director of National Center for Disease Control Sujit Kumar Singh chuan akai hruaya Union Health Minister Mansukh Mandavia chuan Twitter athuzia Kerala hian thikai tamtak mu chu alani a heng sarkar la pui team te hian state sarkar in shileng kho khna tura ahmalak na an pui don ani ati chanchin thar cheti topna na tlang pui Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan Assam nena boina thlengkara mi puite in ranchem taka khosari turin angen tukena COVID-19 test result hriat thara shikai zasari somsari pali Mizoram mu chu ani Nimin Khan Manipura COVID-19 shikai sangkhat mu chu ani sarkar la pui chuan medicine and dental course a OBC tan seat za somni pasari le economically weaker section tan za som hausakani thuwa soi chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani